Reyalla qayıdaq o köhnə illərə, bir halda ki eyni qrupda çalışmısınız. Dərdləşirlər. Dərdləşirlər. Reyal, mikrofonu götürsən, bir canlı səsini də eşitmək istəyirik. Çox istedadlısan. Mən çox adamla zarafat eləmirəm. Bəli. Yeganə adamlardandır ki, yəni zarafatımız da var, deyib gülə bilirəm. Bəli, amma canlı ifanız da var. Bir 3 dəqiqə sizə imkan yaradırıq ki, canlı ifa ilə davam eləsin. Niyaməddin müəllim özü başlasın, Bəli. o gözəl əsəri. Niyaməddin müəllim. Aha, gənclər sizdən bir dəstək istəyir. Olsun, olsun, olsun. Aha. Sizə ilk eşkimi şahidi dağlar, şahidi dağlar. Eterli bağlar, çiçeğli bağlar, çiçeğli bağlar. Deyin hardadır, deyin hardadır, o yüzü dönmüş Seven yüreğim, seven yüreğim, onu soran neyin hardan, o Deyin hardadır, o özü dönmüş. O yüzü dönmüş, o yüzü dönmüş. Seher seher bağa girdi, seher seher bağa girdi. Ne bağ bildi ne de bağban, ne bağ bildi ne de bağban. Hey, el atıp bir gül derdim, el attım bir gül derdim. Ne bak bildi ne de bağban, ne bak bildi ne de bağban. Ay dedim dedim, dedim bu bağacağım yerdi. Dedim bu bağacağım yerdi. Çiçekler taze terdi, çiçekler taze terdi, çiçekler taze terdi. Yarınma busa verdi, yarınma busa verdi. Ne bağ bildi ne de bağban, ne bağ bildi ne de bağban, ne bağ bildi ne de bağban. Bağın beresinden açtım, bağın beresinden açtım. Süsen sümbüle dolaştım, süsen sümbüle dolaştım. Oynadım güldüm danıştım, Oynadım güldüm danıştım. ne bağ bildi ne de bağban, ne bağ bildi ne de bağban ya. Ne bağ bildi ne de bağban. Çok sağ olun. Teşekkürlər. Bəli, qonaq canlıda bir canlı